Sien hierdie ou is ook van Benoni baby. Hierdie ou en die ou met die wit hemp. Jy sien nie, dis wat moes ek gesê het. Hy kyk. Want hy moet kyk waar hy touch en dan boom, gaan hy. Sy opener. .49 single ply men masters 2 110 kilogram division. Opening 170. Single ply. Was initially supposed to be in the 125s, but was ill twice, and then obviously the shirt wasn't as effective. Opener. Het is goed gegaan, man. Ik wil even 190 toe gaan, so ja, hier.